dvostruke veze. Tako da imaju 3 dvostruke i 3 jednostruke veze. I za svaki ugljenikov atom vezan po jedan ugljenik, protonik. I šta dodatno? Učili ste da one dvostruke i jednostruke veze mogu da se promene u rasporedu, odnosno da ako su bile ovdje, znači sve se pomere za jedno mesto. Jednostruka, dvostruka i jednostruka. I sve to zajedno prikažete tako što navedete ugljenikove atomi. 6. Nacrtate jedan cikličnu strukturu sa 6 temena i u njima upišete krug. Naravno, vodite računa da ovaj krug bude što bliže ovim vezama. Ne, ovdje nacrtate mali kružić, kao kućice za ptičice, tako da kažu. I za te aromatične, znači vi dovoljno da znate samo benzen, da znate da je to jedno hemijski veoma stabilno jedinjenje i potrebni su posebni uslovi, dodatno intenzivni uslovi da bi on stupio u hemijske reakcije. Za razliku od alifatičnih i naravno acikličnih jedinjenja. Da se vratimo mi na aciklične, odnosno alkane, alkene i alkine. Ono što morate znati još o njima jeste homologi niz. Alkani. Prvi u nizu CH4, metan. Ako piše C2, onda H ima prema ovoj formuli ovdje H6. Znači N je 2 puta 2, 4 i plus 2, 6. Zove se etan. C3, H8. Zove se kolika je razlika u broju ugljenikovih atoma između metana i etana? 1 ugljenik, a vodonika 2. A između etana i propana? Isto. CH2. Uvek se razlikuju za istu grupu, CH2. Ta grupa se zove metilenska grupa. I nizovi u kojima se članovi međusobno razlikuju za istu grupu, nazivaju se homologni nizovi. Vi ste